لگور افسانه چاویکانی منظور دنابرا شوانه کی بناوه منظور و آغای ویدا بویاره کی دخومه و دما کو شوان دمشه جسی تلاوی شیر درجه و هر جیه کی کو دلو پین شیر لید که و آفجه ده هرکه و ده انجام داجی اف دیمنین تایبت و خوش پیدا دبن. سمی آقبایر جمالاتی هاتیه و تینه زمان که وی گلک جارن گهداریا چیروکا منظوره کریه که هم به چیروکا خو هم جی بخوازه خو بالکیشه. منظور بابانın از یکم جاره کوتم ویداره لی هم مالباتا من هم جی کسین که سردانا چافکانین منظوره کری بون گلک بحثا ویداره دکرن. من جی لی درگاه مومکا خواه خست و نها جی ام لی دیمن و برگن خوشکن ویداره دیگرن. براستی جی جیه کی طایبته و هجای سردانو دیتنیم. Canan Kökçü Dersim'e oha bahsa serdana xodike. Küçüklükten beri inançlarımız hani bu şekilde büyütüldük. Em ji zarokatiya xwe ve çîroka duzgun baba û munzur baba dizanin û guhdarî dikin. Di demên berê de zêdetir ji bo dua û ayinên olî serdana vê derê hatiye kirin. Niha jî kesên ku bi vê mebestê jî tên hene, lê welatî zêdetir bo geştê tên vê derê. Çavikaniye Munzure takriben 8 kilometre ji Dersimê durin û rêyên wê şiverê ne. Lê serdan û geştên welatiya her berdewamin. Memduh Dinar jî ji Diyarbekirê bi hevalê xwe re hatiye serdana çavikaniyên Munzurê. Rahmet ettim. Ji bo festivala hatım. Li festivala Munzurê Dersimê qedeqe bû. Ji ber û jî em xemgînin. Lê dîsa jî Dersimê xweş e. Em ji Dersimê hez dikin. Vê derê jî zev baş e. Serê kaniyê jê radin bi Kurdî. Lê zev baş e. Ji vê derê her derekî em karin bêjin kaniyek an jî çaviyekî ku av jê diherike. û vê avahanê çemê Munzurê an got geliyê Munzurê xwedî dike û berbijêr diçe. Heta ku vê ava diherike bi xwe re jî sürüşteka bêhempa peyda dike. Ji bo Dersîmiya vê derê hem wek ayînî hem wek sürüştî xwedî ciyekî taybet e. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Dersim.